Podobova kolonija Ruski dvor 2014 rvala 3 dni, a na njej učestvovali 22 umetniki z Vojvodiny. Toho roku šljebodna tema za rysovanje umetnikovih djelov. Oni majú obowiązku jedno plátno vracic, znači vyrysované so svojim dielom, a jedno plátno oni noša domu jak darunok. Istočasno šešickým tým účastníkom, ktorí prichádza na svojich prevozkoch, alebo na autobusu, alebo sú zo šidu, hej, placiše im putne draha. Za učasnikov podobovej koloniji organizovani rižnorodni provadzaci z misti, viljeti, literaturni večeri i okrugli stol o ruskih podobovih umetnikov z Srimu, Nađi Volčko i Kseniji Stracenski. Bila sam na 3 koloniji, to tam i 3. kolonija. I na každej koloniji da co nove naučim. V Lonji som naučila i svetloše peršira za novu tehniku slikanja enkaustika. Zo zakončenjem podobovej koloniji u Ruskim dvorešenji zakončuju kulturni zbuvanja za tod rok. Peršoho vikendu u septembru otrimaše festival tamburovih orkestrov melodiji Ruskoho dvora, a na hradi najljepšim budu prave maljunki zo tih podobovih kolonijoh.